Okay, reka nkwibwira akagufi. Vuga ngo yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Mwemwe wabagabo mwe aho eshatu wiho. Uraje witege mwana. Bivuge nati. Bivuge. Ibisubiremo nyine ubwamwa numva. Yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Kambivuge. Mwebwe babagabo mwe aho mwababo. Mwebwe mwazakire comedy. Tugire. Oya mbere ubwanyuma. Yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. No right. Ase wa mugani tubwire rishusho ritaje. Namashusho TV. Namashusho TV ukumva. Ndandiye mu wuhe mwaka? 2024 na gatatu. No. Ubwo abantu bari kutwumva nzi ko bari gusacinga bagahita barareba ari gisubizo gwatange egera hino barakubona. Babwire nimero zabo ahubwo baduhamagare batubaze wumve ko 2023. Ariko nanjye siko imajisha umwaka. Amashusho? No. Imajisha umwaka. We fata umwana ibyo urimo nabyuze. Ndenda wonto. Tubwira abanyamakuru babiri bo ku Mashusho TV wabuze. Murakoze cyane ubu turi kumwe n'umusore ani ku Mashusho TV nk'ibisanzwe turi muri street challenge aho tugenda tubaza abantu ibibazo bitandukanye turi kumwe n'umusore witeguye gutsindira ino telefone ya Itel smartphone. Umusore witwa Greatness. Greatness. Watubwira Perezida wa Zambia yitwa nde? Zambia. Perezida wa Kenya yitwa Kenyatta, wa Zambia yitwa nde? Wa Zambia? Muri raza ariko njye gasubirayo. Ariya. Perezida wa Zambia. Kanibuka izina ryiwe kandi twaranabanye twanasangiye agacupa. Bamwita Kenyatta. Reka twikomereze. Twikomereze. Cyoroshye n'uya mwana yagisubiza katukirengagiza. Reka twikomereze tubwire Amashusho TV. Amashusho TV yageze online imaze imyaka ingahe ishinzwe itangiye? Imaze imyaka 20. Mashusho TV. No. 13. Mashusho TV itangiye mu mwaka. Wagisubiza icyo kibazo. Ni icyo yunguye. Kibazo cyoroshye gutyo sha. Benjamin. No. Reka tumufashe n'ubundi phone ni yacu. Kuko ntabwo uri buyitahane tutayitsinda. Mufashe. Amashusho TV nta n'umwaka imaze mu Rwanda. No. Usacinge urahita ubibona igihe yatangiriye. Biba biriho. Urayibona. No right. Ase wa mugani tubwire rishusho ritaje. Namashusho TV. Namashusho TV ukumva. Ndandiye mu wuhe mwaka? 2024 na gatatu. No. Ubwo abantu bari kutwumva nzi ko bari gusacinga bagahita barareba ari gisubizo gwatange egera hino barakubona. Babwire nimero zabo ahubwo baduhamagare batubaze wumve ko 2023. Ariko nanjye siko imajisha umwaka. Amashusho? No. Imajisha umwaka. We fata umwana ibyo urimo nabyuze. Ndenda wonto. Tubwira abanyamakuru babiri bo ku Mashusho TV wabuze. Tuziweho nuriya nubwo tutazi amazina yanyu. Dusanzwe tubabona ariko ariko nibyo muri babiri muri bo. Cyajye twagitsinze ariko. Uri igikara urawe n'inzobe. Aya ni mibiri yombi. Ubuze nje murazi. Uri hase we nibara muramuzi. Uriya ndamuzi ashobora kuba atanzi nyine. Ariko nje ndamuzi ariko we nanga biziko mu. Okay, twibwirira ikiganiro cyo ku Mashusho TV wakunze.
cyangwa wabonye nyine ukavuga ati iki kiganiro kimeze neza? ni ikiganiro kimwe cyo kugirira abantu inama nyine. uri kumva abantu bagira zagara turabiyamye. tugiye kukwera agatanga utwiste kamwe ka nyuma koroshye ariko koroshye ubona ka kandi karimbura isi usubiramo. ugiye gusubiramo iri jambo rivuga ngo ugiye gusubiramo iri jambo ngo kurura gace mukurura nkoni wa nkondogoro ndakurura nkagwa kurura gace nikabagahurura ukurura gace nikabakanaba muranabana nikabagahurura ukurura gace. ese tuvugisha ukuri je bana babishobora nyayo kwajije nawe nyiri ugiye katakata muvuga utuntu je nashyire inote ya 5 mbisubiremo. banze usubiremo n'undi mbisubiremo ngiye subiramo nyine rimwe ngo kurura gace mukurura nkoni wa nkondogoro ndakurura nkagwa kurura gace nikabakanaba muranabana nikabagahurura ukurura gace. uwo mugani ndawuzi. ni wa wundi badukira gatukira abana arya ni kurura gace mukurura nkoni wa nkondogoro ndakurura nkagwa kurura gace kurura gace kurura gace ntago ari ugukurura bimwe wumva kurura gace. Okay, reka nkwibwira akagufi. vuga ngo yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. mwemwe wabagabo mwe aho eshatu wiho uraje witike mana bivuge nako bivuge bisubiremo nyine ubwama numva yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. kambivuge mwebwe babagabo mwe aho mwababo mwebwe mwazakire komedi tugira mbwira ubwa nyuma yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. mwebwe mwabagabo mwe yemwe mwabagabo mwe yewe mwabagabo mwe aho mwabahobe yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. yemwe mwabagabo mwe aho babahaboheye. ngo tizo ryuzu ry'izinzuzi tayari. murakoze cyane. ni amashusho TV ya Street Challenge naho ubutaha nakagaruka. ciao.